در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو بخشیده به روز وحدت ملی کنفرانسیای علمی عملی جمهوریوی تحت عنوان وضعیت و دورنمای امنیت اطلاعاتی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در کار آن عالمان، محققان، استادان و آموزگاران، عنوانجویان و دانشجویان دانشگاه‌های گوناگون مملکت اشتراک نمودند. در مراسم افتتاحی کنفرانسیا معاون رکتور دانشگاه، مسئولین ریاست، نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار اینچنین عالمان شناخته اشتراک نموده وابسته به مسائل مهم روزمره حفظ فضای اطلاعاتی و راه‌های ثمرناک تامین امنیت اطلاعاتی در شرایط پیشرفت جهان رقمی معروضه نمودند. ضمن برآمد مسئولین قید داشتند که موضوعهای بررسی شونده در کنفرانس به حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم صلح و ثبات، پیشگیری ظهورات نامطلوب در جامعه خصوصا میان نورسان و جوانان، حفظ ارزش‌های ملی و دولتی، مسائل امنیت اطلاعاتی، تقویت همکاری‌های علمی بین مؤسسه‌های تحصیلات عالی و نهادهای مربوطه، اینچنین تطبیق دستاوردهای علمی در عملیه تامین امنیت اطلاعاتی در جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌نمایند. همزمان معاون رکتور در موضوع نقش امام علی رحمان در رشد هدف‌های سیاسی در تاجیکستان و منطقه معروضه نموده قید داشتند که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تحکیم پایه‌های دولتداری و تشکل نظام سیاسی معاصر در تاجیکستان نقش کلیدی دارد. تاجیکستان با تشبس‌های بی‌نظیر این شخصیت در مسائل امنیت، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، آب و اقلیم در عرصه جهان شناخته شده است. بعداً سفر علیزاده خوجامراد، دکتر علم‌های سیاسی، آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع امنیت اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان در شرایط توسعه نبردهای ژئوپلیتیکی برآمد کرده قید داشت که در جهان معاصر امنیت اطلاعاتی به یکی از جنبه‌های مهم امنیت ملی تبدیل یافته است. با توسعه شبکه‌های اجتماعی، رشد تکنولوژی‌های رقمی و افزایش نبردهای هیبریدی، اطلاعات به ابزار مهم تاثیررسانی در سیاست جهانی تبدیل یافته است. جمهوری تاجیکستان نیز همچون کشوری در حال رشد در برابر دیگر خطرها با تهدیدهای اطلاعاتی روبرو می‌شود. طولی 12 ساله اخیر با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی مسئله تامین امنیت اطلاعاتی کشور به خصوص حفظ افکار جمعیتی، مقاومت با تهدید و خطر تروریسم و اکستریمیسم، به خصوص مقاومت نمودن با پهنشوی خبرهای بافته و ساخته و مغرضانه و در مجموع حفظ نمودن افکار جمعیتی، ذهن شعوری جوانان از تاثیر منفی چون اطلاعات یکی از مسائل‌های مبرم جامعه امروزه می باشد که در کنفرانس امروزه در اطراف آنها صحبت‌های خیلی زیاد انجام داده شد. امنیت اطلاعاتی مجموعه تدبیرهایی است که هدفشان حفظ فضای اطلاعاتی، انفراستراکچور رقمی و امنیت اطلاعاتی شخص، جمعیت و دولت است. در تاجیکستان امروز امنیت اطلاعاتی اهمیت استراتژیکی دارد، زیرا گروه‌های علاهیده و منفعت‌جو طریق اطلاع بر دروغ و غرضناک جوانان ما را محصوری نموده با این وسیله هدف‌های ناپاکشان را عملی می‌نمایند. امروز فضای اطلاعاتی جامعه از یک چند قسم‌ها عبارت است و یک قسمی بسیار هم بزرگ و عظیم آن را فضای اطلاعاتی اینترنت و مجازی آن تشکیل می‌کند. متاسفانه طول سال‌های اخیر شماره کاربران از حساب نورسان و جوانان در این فضا زیاد شده است، اما از جانب دیگر هم نفرانی که با پهن کردن اطلاعاتی بصفت، اطلاعاتی غیر استانداردی مشغول هستند خیلی زیاد هستند. پیش از همه بلاگران رو گیریم، اگر آنها با پهن کردن خبرهای مشغول میشوند که در اکثر موارد با اخلاق جامعه، با معنویات جامعه مخالفت دارد، با ذهن شعوری نورسان جوانان تاثیر منفی میرساند. بعداً در این فضا حزب و حرکت‌ها و مبلغان حزب و حرکت‌های تندگرایی، افراطگرایی حضور دارند که آنها توسط نظرفریبی، توسط فریب ذهن شعوری جوانان و نورسان هر گونه خبرهای رو پهن میکنند که باعث زیاد شدن بدبینی آنها نسبت به جامعه و نسبت به ارزش‌های اخلاقی جامعه و نسبت به نهادهای دولتی و جمعیتی میشود که این هم به عاقبت‌های ناخوبی روانی و رفتار شهروندی آورده میرساند. دکتر علم‌های سیاسی، پروفسور دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو
дар мавзӯи эҳёи фарҳанги миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ маъруза карда қайд дошт ки фарҳанги миллӣ яке аз сутунҳои асосии ҳуввияти миллӣ ва шинохти давлату миллат маҳсуб мешавад. ба ин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба эҳёи фарҳанги миллӣ ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ оғоз ёфта буд. бо талошҳои сарвари давлат дар як муддати кӯтоҳ расму оин ва ҷашнҳои миллӣ чун Наврӯз, Меҳргон, Сада, Тиргон, Чакан ва дигар анъанаҳои миллӣ дубора эҳьё шуданд. мақсад аз эҳьёи фарҳанг танҳо шинохти гузашта нест, балки мутобиқ кардани арзишҳои фарҳангӣ ба замони муосир ва истифодаи оқилонаи онҳо дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ мебошад. дар вазъияти имрӯза барои нигоҳ доштани анамин неъматҳои худододӣ ки болои миллат тоҷик аст, истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, ҷавонро мебояд ки аз ҳар дафъа дида бештар омӯзанд. худомӯзӣ ва хондани китоб яке аз роҳҳои асосии баромадан аз анамин омилҳои террористӣ ва экстремистӣ дар бархурди тамаддунҳои ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. чунки инсоне ки маърифати касбӣ дорад, инсоне ки маърифати фардӣ дорад, яъне дониш дорад, ягон қувваи бегона ӯро аз роҳи рост ба роҳи бад ҳидоят карда наметавонад. дар идомаи конфронс устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯи экстремизм ва терроризм падидаҳои номатлуби ҷомеа баромад карда, дар шароити ҷаҳони муосир ки равандҳои сиёсию иҷтимоӣ, иқтисодию фарҳангӣ бо суръати баланд тағйир меёбанд, масъалаи ташвишовару нигаронкунанда паҳншавии экстремизм ва терроризмро дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ нигаронкунанда дониста, аз талошу барномаҳои ҳукумати кишвар дар самти мубориза бо ин падидаи номатлуб ёдоварӣ карданд. яке аз ин бахшҳои конференсия дар самти пешгирӣ аз терроризм ва экстремизм дар миёни ҷомеаи муосир арзёбӣ гардид. ва бояд қайд намуд ки дар ин бахши конференсия зиёда аз 20 муҳаққиқон, олимон ва профессорон аз макотибҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мақолаҳои илмии таҳлилии худро пешниҳод намуда буданд. албатта барои ҳар як давлат, барои ҳар як миллат, барои ҳар як халқият доштани сулҳу субот, тинҷию оромӣ, ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва зарурӣ ба шумор меравад. аз ҳамин хотир низ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини амнияти миллӣ, барои таъмини ваҳдати миллӣ, барои таъмини сулҳу субот чораҳои заруриро андешида истодааст. дигар баромадкунандагон дар мавзӯи масъалаҳои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда қайд доштанд ки дар замони рушди технологияҳои муосир масъалаи амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҷанбаи калидии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. барои таъмини амнияти миллӣ ва рушди устувори кишвар зарур аст ки ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар самти ҳифзи фазои иттилоотӣ ва мубориза бо таҳдидҳои иттилоотӣ пурзур карда шавад. танҳо дар сурати муттаҳидӣ ва ҳушёрӣ метавон ба ҳадафҳои миллӣ ноил гардид ва суботу рушди кишварро таъмин кард. конференсия дар бахшҳои алоҳида давоми 2 рӯз идома ёфта. дар бахшҳо мақолаҳои илмии муҳаққиқон, унвонҷӯён ва устодон дар мавзӯъҳои амнияти иттилоотӣ, арзёбии хатарҳо, таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва татбиқи стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи иттилоот мавриди муҳокима қарор мегиранд. ҷумъахон бобохонзода, Абдурозиқ Маҳмадшоев, Манучер Камолов барои барномаи иттилоотии ахбор аз шаҳри Бохтар.